Nakapor syakapor hakapakirang yalekai kibana kajela kajongi kijumi ban lek yalekai shabar kajela bat ban wanra ya kanam kaburam ya kajelahi baro kawai hakaba nakaliang kisaungot ki khun samla laingot ki badai nakaliang kakenhun ki shenrang bat iwe badai nakakenhun ki kenthai kibana po ka Ribhoi district kilawanra ya kajingjob haka jingelekai International Open Full Contact Karate Championship jong snam araja rar pusau kabalalong hapo ka jela Asam men haka nyau tereko kala lengkot araja rar pusau habayo banyakran badu presiden jong ka Meghalaya Kyokushin Karate Association uba Berin Kleng ulaong banakaliang kirang yelekai ki yai treshtom nakapo syakapor hakaba ka jing treshtom ka jongki lasakut no tang haka jingkut lat kut lenti namar nakaliang ka sorkar kamsyam layarap nele ii nakabenta ka jongki nakaliang u presiden jong ka ka kenhun ula banjuro ya ka sport department bakan itu no yaki kum kirang yelekai ka jala Kumensyu pentip nakaliang u presiden ula yatu panadu usnam araja rar pu arbat araja rar pulai uladap ban legbu ya ke certificate jong kinong job Shaka District Sport Office Henry hadu menta nakaliang ka department kampat aya kano ka khusnam na ka benta ka jongki Henry ki wepat ki association kiladap yo yakine ka khusnam kane ka kanhon kala buru ya ka jingkerpat ya ka sorkar badro ya UMLA jong kanong po constituency ba unyara ban penyo yaki jaka pentebit bat yaki tiar kitar ki baki pendankam namar kane ka kanhon kan salek ban yashim benta sha Sri Lanka hau banai jeleu arajar arab sau Dur. Boys they try to mix Tani nakaliang jongka Meghalaya Kyokushin Karate Association MKKA ngiali yasimenta haga tournament haga second international full contact karate championship arhajar atusam kabalong hapo Cotton University Assam India te haga ni tournament kabangi lalik bani yasimenta hakaliang yang association kalajit hanyamut di player tenagi hanyamut sangut gila la ben wanra ya kata ka jinjab tapi ini ki sangut uai wan hakadan ka baningkong uta ude uji for playing badang pule hakatan bikom ante apo Ribhoi College but uyakun haka bilo hapo 100% kilo but kumjuru u syai perkhat malai mauru ulawan hakadan kabalai haka kategori but mene udang pule kelas 12 hang ti hapo senior higher secondary school but kumjuru hakaliang ka heavyweight u Francis Makri uan hakakardan kaba ar bat kumjuru ka Margarita kayakun haga endrupo sejrong kajingkia bat ka Margarita kawan hakakan kaba ar bat kane terkena aru kadang pule BA hang te hapo Ribhoi College te nakaliang juga sengkmen ba lengba lagi tray sitom yang kini kipia kilala panwanra ya kata jinjob na benta pasinong kathau ba kumjuru na benta ga distrik Ribhoi jungi ba habarok kowe yang ka Meghalaya jungi te mali isi benta ya kini tournament kalong ko don kapor ke bangi hab practice don kapor ke bangi jo on practice namar ke exam jo gini kina bidang kucem Henry lengba ke jintrish tom juki kilala bangan ke yo to so kaba kadang ke ta jing angnut juki
kumno ban yakun na kumno ban yo ya kata ga athong ka jungki te ngai ka jing khuble kerpang ya gini ki samut ki pria but what ya gitu ki bom yo ru mde ban du jing kermen henry kidei ban tristom shu namar ba lengba ga jing tristom hagawi kasni makiro yo lem ya kata ga jing kwa ka jungki kine baro samut ki bawan ra ya gene ka nam ka burom makiru kilong kumju menshua lada gilek hagasin ka maningkong ka baara ka balairu kimpat ronda ne kimpat yok henry hagane gasin lengba jing tristom jungki maki gilala ronda ya ka jinjok te pi menta halada pilayo ya gane ka jinjok hande pimde an sarong hande pide bandon ya kata kami sim ban tristom isu na benta di tournament di Bangsawan nama di tournament hi kidang bun pada pila ban praktis ha te kadon ka jing hagaliang jung ke association khamtang hagaliang jung ka pisah tingkah baro yang ini ke tournament ka bangile nyap hi ban penlut dalade bat kumyuru nyahap ladang ile wat sponsor nang nang kasien jing yang ni dena kata kadal kawe kajing na benta yungi na benta bali ya simenta khamtang di tournament ki bakam he te kawe ka bang kwa ban ong kalong na benta itu giset tiket kijung ki kena ki bala jo ujung usnam arhajar arpulai arpepar ngaladep balik samit hang te hapo ka office yung ka sport henry haduk mentaru ini ki kena kimpat yo ya kata ka award ke jengki man lo usnam kidon ki bala yo henry tip na ka e gada ba une usnam uladep ba kimpat yo kidon baling sesi manong kumne namar ba hapo kami kaya bun ki association don ki association ki wala deb yo hande don ru ki association ki ba kempat yo kamtam mangi ka MKKA ni kempat yo hadu mentaru ya kene tena kerpat hagaliang ga jonga kum presiden yo kene ka mega education karate association bakin sengobha ban benyo lem khanang ba di kena kin omdu jingkirmen na minta kajing im kejungki tongi na liang ka association ngirpat ya ka sarkar bahkan kham pe khamha ha ne ka senjungi nomor ba ngidang duna sipun khamtam hagi tiari lekai kum hagi clubs ki pansin ba kita teter gijing lekai jungi badan ki badang bun henry ngira duna sipun wat adu ka madan bagi lekai ro ida lekai hapo kiti hakendeu di kerpat ya ka sarkar bahkan khamha ya kene asion jungi khamtam ru yau MLA jungi ba meral bon sim baun dang kmi pe khamha ya kene asion jungi nang bagi ngiru nang lapan ini ben seju ini ki rang ya lekai ikna ile kai ki banaka jela ka state ke jungi bagi nang la ban seju ben kiu ban kinang kiu bagi nang la ban le chagawi par ki jaga om tang haga state jungi nri kinang la ban le chagawi par ki state khamtam kaki international ki wei par ki chi lekai bat to putang gerpar ta amle ba undang pe khamha ban nyera bengi hagine ki por ki ba manta sibra arnai bangin nang ya kre chagawi par ka chi lekai jungi ka games banlong ha po Sri Lanka hage upnei Jun te yagine ngidam sibun ki jingi lekai ki itiar ban lekai ida duna te kumta ngi kerpat yo MLA baun yarat yangi lagal galong hakano kano ka cirap lane haka yang ka pisa man le hakit tiar lekai ngi kerpat baun pet kamba yarat yangi kamta musibun